Salam jua-jua, gelarku Rosa Sinisuka, peserta event K3WS yang kedua dengan nomor urut 20. Piari lapung si tading arah pudi terhadap telaku teriluh tendi pertangisanku barenda nari tempat tokohi ku sekerina lalit sita Gundari terdedenge dalam si gelap erbanca aku mama biring godadap-dadap perbansi bagesar ukur lanai ku gejap bagi amburku je basman sampaten itinge lanai kamje. Erbanca aku mama biring godadap-dadap perbansi bagesar ukur lanai ku gejap bagi ngarapkeun buah serai turah neat kundele perbahanan du keringan jadi murde sumpah mama telah terburi adikin luka lah tertambari ugang ini duranan kue dah aloi sitik pela iuku rindu ukur kue entah perbahan kina biring lah kurang kaipe mali janjindu amburku jah
basman sampaten itinge lalai kamje basman sampaten beri karoe lalai kamje bujur leras mejuah-juah man banta krina